Mwaka umwe na nuthu kuma riria githurano kinene giekirwo guku bururi-ini, aikari amwe a icigo itiganite makoretwo makirira magicurania kiria giatumire mathure atongoria aria maingirire iturwa-ini. Gicigo kimwe guku Nairobi kuria andu makoretwo makirira ni tauni ya Njiru kuria mamenereirie atongoria ao ni kumatirika kuona tauni ino igumirwo ni giko na gutire mundu monaga wa kumateithiriria. Ni shida ambayo inahusika na uongozi. Njiru tumetupwa na tumeanzwa ni kama hatuna kiongozi. Kwa hivyo mahali tuko hapa tunataka shida ya watu wa Njiru ipate kujulikana, juu hata kuna sewa iliyoanzishwa na mheshimiwa Bull, lakini iliwekwa pipe karibu kilomita 2. Saa hiyo sewa line imezikwa na ni pesa ya wananchi juu ya ukosefu ya kasi. Kwa hivyo kiongozi tuliomchagua anasema ya kwamba pesa yake ndio ilimchagua, si watu wa Njiru. Aikari amwe aria twaranirie nao maugite Njiru ni yatiganirio kuona gutire urugari wa utongoria makoragwo makiona. Tunayo maternity tulianzishiwa pale. Hiyo maternity imejengwa kitu 80%, imebakisha kitu 20% peke yake. Na kiria gitumite tuke aha ni tondu wa Njiru miaka ni kuma ria ndamenyire Njiru 1999 na ndicenjagio ri hana ni gukoragwo na atongoria no matigaruraga othe moka matigaga Njiru hana oro uguo hana muthenya wa muthi. Ni kiria nguragia ni atiriri, kai Njiru gutakoragwo na atongoria, kai Njiru itakoragwo i ward ya Nairobi county niki kiratuma county iria ingi sub county iria ingi wathie Mwiki ni ugukora rami, ni ugukora kablos ikiritwo kou, wathie na guku Spring Valley ni ugukora kwina rami, ni ugukora kwina kablos, wathie na guku Ruai ni ugukora ni guthondeke, waikuruka kianda coka ni ugukora kundu kwanjia gwikirwo rami. Kai Njiru gutakoragwo kweanitwo mbeca thiini wa tauni ino ya Njiru, ti barabara, ti sewage, ti mathukuru ona ti thoko, wothe no thina. Anikio aturaugire ni tukwenda mundu ungitwaririria ta city boy aheane mathina ma Njiru ni tondu Njiru yatiganirio ro uguo. Na tondu ni mwanake mwenzetu ni egukorwo akimenyerera uhoro wa anake. Ni ciana nyingi muno guko cukuru itarathoma ni tondu wa kuremwo ni guthie thukuru kuria Njiru ikuraihu na tena ni njihuru ni congested. Ndiroria atiriri guko gutingigia thukuru ingi ciana ingihota guthomera. Njoke njaririe uhoro wa security. Ungiambata tagatura kare ke haria getagwo Makoporo. Ndumeria koragwo kuo tuko ona ndungihota guthie na nduma tondu gutire na nginya security light. Mbeu njithi nao maugite ni matiganirio na kuria maugite borithi makoretwo makimanyita gutari mahetia mekite na turio guku tukahithuria wendia wa changa uria wendagirio nja na muthenya farigici. Mimi ni kijana, nataka kuongea kuhusu vijana, maana mimi ni mmoja wa vijana. Sisi ile shida tuko naye huku tunawindwa kama swara. Kukitoka hata ukienda kuchukulia bibi yako mafuta ya taa unashikwa. Ukishikwa unaandikiwa vitu zingine hata uelewi. Sasa mimi ile kitu mimi ningeomba hawa waheshimiwa wako hapa. Kwanza City boy ni mlilisi wa mwananchi. Kama hatujachaguana tunaitagwa vijana. Tukimaliza kuchaguana sisi ni wakora. Riu Simon Kimanika na City boy ni ageretie guteithiriria andu a Njiru akimateithiriria gukinyira kihoto kiao niguo gukinyirwo ni uthii wa na mbere na kuria mugite matire na uma na utongoria uria wi mwena uyu. Kiroto giakwa umuthi ni giakinyanira. Maundu maria ingiaria thaa ici ni maritio tondu muno kiria turatetagira ni siwa line yo barabara yo yenjirwo na gicoka igiuka igithikwo project yo itakamirikite. Riu ni turenda thirikari ona Sonko aigue kiriro kia andu a Njiru na kono kuhoteke oke guku tondu tumucaritie muno oke athikiririe kiriro kiria kirarirwo ni andu a Njiru. Gwenda kuga ona one meyonera na thiini wa Kenya ngima hini kuona kuria changa yendagirio hatharani. Ciana nini iranyua changa makaga guthoma makaga mawira tondu mwecimio we gwenda gikeno bara hende yathondekagwo arotire andu kuma na kuria agitiga anake aria mangiarutire wira ucio mone bia na mena family ciao maraheirio. Riu aikari a Njiru hamwe na mumateteri wao niwe City boy ni mambikire mururungano makimenderia atongoria ao kuma nyumba 10 nginya guthie na mbere.
ikipita ile maji tunaweza kubali ipite ni ya mvua, si ya kutoka. Nyumba 10 wanapelekewa pesa, wanakula, wananyamaza. Kwa hivyo hakuna nyumba 10 hapa. Hakuna nyumba 10 naweza, na wengine wanashika watoto wa wenyewe. Hata wake wa wenyewe, si ndio wanaenda na wake wa wenyewe, na baadhi ya watu wa nyumba 10. Andu-ini ha Gikuyu TV riakwa ni Irungu wa Mwangi. Amefanya, unaona kitoto amefanya. Kama uboi, sasa angalia kwa barabara anabambwa. Unaona utabamba ya nini? Mimi utabamba ya nini? Angalia sio ngamza wacheki, angalia. Na riboti yo kuma mwena wa Njiru ni maano wega thirikari ya kaunti ya Nairobi Rodomwe na atongoria kuma gicigo-ini giki gukorwo makirora muingi uyu niguo makorwo makieherania na ugwati uria ungikorwo ukimagumira.